Ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye. Buri wese afite inshingano yo kubungabunga ibidukikije, yaba amazi, umwuka duhumeka, isanzure, ubutaka, ibishanga, amashyamba, urusobe rw'ibinyabuzima n'ibindi bifitanye isano nabyo. Ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye ni ikiganiro cy'ikigo cy'igihugu cyo kubungabunga ibidukikije REMA. Ikaze inshuti z'ikiganiro ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye. Iyangirika ry'ubutaka ndetse n'ibinyabuzima bituye mu mazi, ibi bigira ingaruka ku buzima bwa muntu kubagera kuri miliyari zisaga 3 z'abatuye isi. Iba ari nayo ntandaro ituma buri mwaka isi itakaza 10% by'umusaruro mbumbe ukomoka ku binyabuzima ndetse n'urusobe rw'ibinyabuzima bibumbatiye ibidukikije. Ibi biri mu byashingiweho n'umuryango w'abibumbye ufata ingamba zo gusubiranya ibidukikije byangiritse ndetse n'urusobe rw'ibinyabuzima mu rwego rwo guhangana n'imihindagurikire y'ibihe, kongera umusaruro ukomoka ku buhinzi, amazi ndetse no kuzamura urusobe rw'ibinyabuzima. Mu Rwanda naho hirya no hino hari ibice ibidukikije byangiritse, harimo amashyamba, imigezi, ibishanga n'ibindi bitandukanye biturutse ku bikorwa bya muntu. Hamwe na hamwe ingaruka z'iyangirika ry'ibyo bidukikije zagiye zibasira abaturage cyane biturutse ku mihindagurikire y'ibihe. Harimo gukama kw'ibiyaga, ibi byagabanyije umusaruro w'amafi, ibura ry'imvura, hakiganza izuba ryinshi ryumishaga imyaka mu mirima n'ibindi bitandukanye. Gusa guhera mu mwaka wa 2017 ikigo cy'igihugu cyo kubungabunga ibidukikije REMA cyatangije umushinga bise LDCF ya kabiri. Uyu nugamije kubaka ubudahangarwa bw'abaturage bagerwaho n'ingaruka z'iyangirika ry'ibiyaga, amashyamba n'umukenke hifashishijwe gusubiranya indiri z'urusobe rw'ibinyabuzima. Akarere ka Kayonza ni kamwe mu turere tw'u Rwanda nako kagezwemo n'ingaruka z'imihindagurikire y'ibihe biturutse ku iyangirika ry'ibidukikije. Ibi biri no mu byatumye uyu mushinga wa LDCF ya kabiri uhakorerwa. Muri iki kiganiro turaza kurebera hamwe icyo amategeko agenga ibidukikije mu Rwanda asobanura, zimwe mu mbogamizi aka karere kahuraga nazo mbere y'uyu mushinga, umusaruro watanze nyuma yo kuhageza, uruhare rw'abaturage ndetse n'ingamba zafashwe mu buryo bwo gusigasira ibyagezweho. Mbahaye ikaze. Itegeko nimero 48/2018 ryo kuwa 13 z'ukwa 8 2018 rigenga ibidukikije mu Rwanda, ingingo yaryo ya 25 igena ingamba zo kwita ku mihindagurikire y'ibihe no guhererekanya ikoranabuhanga. Iyi ngingo ivuga ko ikigo gifite imihindagurikire y'ibihe mu nshingano zacyo kimaze kugisha inama inzego z'ubuyobozi, imiryango nyarwanda na mvamahanga itari ya leta, kigomba guteza imbere no gufatanya mu guteza imbere, gukoresha no gusakaza, guhanahana ikoranabuhanga, ibikorwa n'uburyo bugenzura, bagabanya cyangwa bakumira imyuka ikomoka ku bikorwa bya muntu ndetse n'imyuka isorwa yangiza ikirere, kandi bikongera ubushobozi bwo kubyihanganira hagamijwe guhangana n'imihindagurikire y'ibihe. Naho ingingo ya 26 ikagaruka ku nshingano rusange za leta. Muri izo nshingano zigera kuri 7 harimo gukora gahunda rusange kandi ihamye ijyanye n'ibidukikije no kugenzura uko ishyirwa mu bikorwa, kugirana amasezerano n'izindi nzego agamije kubahiriza no gushyira mu bikorwa iri tegeko, kurinda, kubungabunga no gukoresha neza ibidukikije ikoresheje ingamba zihamye. Gusa izi ngingo nazo zikunganirwa n'ihame ryo kumenyesha no gushishikariza kubungabunga ibidukikije, rigafasha kunoza imyumvire ku kamaro k'ibidukikije no kubibungabunga. Risaba ko buri muntu afite uburenganzira bwo kumenyeshwa imiterere y'ibidukikije kandi agasabwa kugira uruhare mu ngamba n'ibikorwa byo kubungabunga ibidukikije. Ibi biri no mu byashingiweho n'ikigo REMA gitangiza uyu mushinga wa LDCF ya kabiri, aho mwishyirwa mu bikorwa ryawo abaturage babigizemo uruhare rukomeye ndetse banahabwa akazi mu bikorwa byagiye bihakorerwa byo gusubiranya ibyangiritse. Iyi gahunda izafasha cyangwa se yanafashije mu gusubiranya no mu kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima rwari rwarangiritse. Aha harimo ibishanga, harimo imikenke, harimo n'amashyamba. Kandi iyi gahunda ikaba igomba gukorera mu turere dutandukanye tw'igihugu. Akarere ka Kayonza ni kamwe mu turere natwo uyu mushinga wakorewemo, aho hibanzwe ku mushinga wo kubungabunga inkengero z'ikiyaga cya Kibare kuri hegitari 80. Umushinga wo kubaka isoko rito rikoreshwa n'abaturage baremeraga isoko mu nkengero z'ikiyaga cya Kibare, umushinga wo gufasha abaturage kuhira hakoreshejwe ingufu zikomoka ku mirasire y'izuba, ibi bikorwa kuri hegitari 20, ndetse n'umushinga wo gutera ibiti ku musozi wa Rwinkwavu kuri hegitari 200. Ni ibikorwa byakozwe mu ndorerwamo y'ubuyobozi bw'akarere ka Kayonza, bavuga ko byazanye impinduka ikomeye cyane y'iterambere. Iterambere rya mbere ndi buvuge kuri ririya soko. Ririya soko ritarubakwa wasangaga mu by'ukuri riremwa n'abantu batari benshi.
ariko hagiriyeho iriya infrastructure abaturage urumva barugama, ariko ubundi babaga isoko bariremeraga hanze mu by'ukuri, kuko urumva mbere baremaga isoko byagera nka saa 7 bagafunga, ariko ubu bafite uburenganzira bwo kurema isoko bitewe na environment ihari, akaza gutahira igihe ashakiye. Ni byinshi, urugero natanga nko kuri irrigation ya Ndego kuri hegitari 20, bariya abantu urumva bahingaga kuri season, ariko kubera ko bafite irrigation ubu barahinga igihe icyo ari cyo cyose, no muri iri zuba ugiyeyo rwose wasanga bejeje inyanya, bejeje intoryi, kandi ubundi urumva bahingaga season, ariko ubu barabyishimiye cyane. Duhereye ku mushinga wakorewe mu murenge wa Ndengo wo kubungabunga inkengero z'ikiyaga cya Kibare kuri hegitari 80 no kurinda urusobe rw'ibinyabuzima, hacukuwe umuringoti kuri kilometero 16 muri metero 50 uvuye ku nkombe z'ikiyaga. Uyu muringoti ugafasha gukumira isuri ijya mu kiyaga, ukanagaragaza kandi inkengero zigenwa n'itegeko ry'ibidukikije. Hatewe kandi imigano 6,400 ku nkengero z'iki kiyaga. Haterwa ibiti bya gereveri y'ibihumbi 2,672 ku burebure bwa kilometero 16, ndetse hanaterwa ibiti by'imbuto ku burebure bwa kilometero 32. Ibi byaje gutuma amazi y'ikiyaga yiyongera, isuri yajyaga mu mazi iragabanuka, ibikorwa by'abaturage byakorerwaga ku nkengero z'ikiyaga biragabanuka, abaturage 103 bahabwa akazi mu gihe cy'amezi 6, kandi ubu hari n'abandi bakomeza gukora mu rwego rwo kubungabunga no gufata neza ibyagezweho. Ndetse n'isoko ryaremeraga mu nkengero z'ikiyaga ryimurirwa mu isoko rito ryubatswe nyuma ya metero 50 uvuye ku nkengero z'ikiyaga. Iki gikorwa cyo kwimura aba baturage baremeraga isoko ku nkengero z'iki kiyaga byakozwe mu rwego rwo gufasha abagera kuri 420 baremaga iryo soko kubona ahandi bakorera kandi hameze neza, ndetse banubakirwa n'ihunikiro rigenewe kubikwamo ibicuruzwa by'imyaka. Kuri ubu aho ubucuruzi bubera hateye imbere, havuye ku nzu 2 zigera kuri 16. Imisoro yariyongereye mu karere ka Kayonza, hakozwe koperative 2, koperative itwara imizigo bayita Twiteze Imbere Karani Ngufu ifite abanyamuryango 25, nikora isuku muri iryo soko bayita Twigire Ndengo ifite abanyamuryango 42. Aba bakaba babasha kwiteza imbere bitewe n'amafaranga babona igihe bakoze iyo mirimo, banatojwe kandi n'umuco wo kwizigamira. Iri soko ubusanzwe ryaremwaga n'abaturage bo muri uwo murenge ndetse nabo mu gihugu cy'abaturanyi cya Tanzania. Gusa kubera ko ryakoreraga hanze, mu gihe cy'imvura ibicuruzwa byarangirikaga cyane ndetse bikaza ari na bike. Gusa nyuma yo kwimurirwa mu isoko rito rya kijyambere, abahakorera bavuga ko bungutse byinshi, ndetse ni nabo bahamya bakamaro ko kubungabunga ibidukikije. Kubungutse ibintu byinshi cyane, kuko abatanzania bahise bajya bazana imyaka myinshi, noneho kandi n'abandi n'abantu b'abaturanyi bacu bahirya baturuka za Murindi n'abaturuka za Kigali bakaza kujyana ibituruka hakurya. Muri ibyo bidukikije rero abantu bahahingaga ubu baraharetse, ubona yuko hari ubusugire buhagije bw'ikiyaga, ukabona ko natwe aho turi guhinga haruguru, izo nyamaswa zije zo mu mazi zigarukira hepfo y'uwo mungoti, no haruguru tugahinga tugasarura, ukabona ko bitunesha. Mbere ubwo bucuruzi bugikorerwa ku nkengero z'icyo kiyaga, imyanda yavaga ku bicuruzwa yose yajugunywaga muri icyo kiyaga, hakiyongeraho n'ibikorwa by'ubuhinzi byahakorerwaga. Ibi byose byari byarangije amazi y'ikiyaga ndetse yaranagabanutse, umusaruro w'amafi wavagamo nayo nuko. Gusa nyuma yo kuvana ibyo bikorwa kuri izo nkengero ndetse n'ibinyabuzima bihatuye bikahagaruka, ku ruhande rw'abakoreramo umwuga w'uburobyi nabo bumvikana bavuga ko umusaruro wiyongereye ndetse n'icyizere ari cyose kuko uzarushaho kuzamuka. Umusaruro wacu ahangaha n'inyungu dukurikirana ni amafi, kandi amafi abyarira ahangaha niho arerera abana bayo, ugasanga rero ntiyabonaga ahantu yisanzurira. Ariko aho uyu mushinga Rema uhagereye, twe rero nk'abanyamuryango b'ikoperative twatangiye kubona umusaruro ugenda uzamuka. Muri uyu murenge kandi wa Ndengo hanakozwe umushinga wo gufasha abaturage kuhira hakoreshejwe ingufu z'imirasire y'izuba. Uyu mushinga kugira ngo ushyirwe mu bikorwa mu buryo bunoze, hagamijwe kubungabunga inkengero z'ikiyaga cya Rwakigeri ndetse hanakumirwa ibikorwa by'ubuhinzi bikorerwa mu nkengero z'icyo kiyaga, abaturage babigizemo uruhare. Abagera kuri 43 bafite imirima mu nkengero z'iki kiyaga bishyize hamwe bibumbira muri koperative bayita Tera Imbere Muhinzi Ndego. Ubu hegitari 20 z'ubutaka butahingwaga mu gihe cy'impeshyi ubu zirahingwa kubera kuhira hakoreshejwe imirasire y'izuba. Umusaruro wariyongereye mu buhinzi bw'urutoki n'inyanya.
ubu abagize koperative bari guhinga imboga n'indi myaka. Ni impinduka zigaragara mu musaruro babona. Aba bahinzi bavuga ko zaje ari igisubizo ngo kuko mbere hari ubwo kubera kwangirika kw'ibihingwa byabo biri mu mirima hari ubwo bitabazaga inzego za leta zikabagoboka. Nko ku bigori bezaga ibiro 200 kuri hegitari, ariko ngo baritangiye kweza toni 3-4 kuri hegitari. Ku nyanya haha turi bezaga ubundi zararumbaga ku buryo bashobora kweza nka toni 10 kuri hegitari, ariko ngo bari kweza toni 30 kuri hegitari kandi bagahinga umwaka wose. Ubwo rero Imana yatugiriye neza, rero duha abaterankunga, iduha abayobozi badutekerezaho. Ubu rero ndashima ko Imana yatugiriye neza, iduha abayobozi badutekerezaho, baduha amazi. Ahubwo ndumva nifuza yuko nanone bazongera bakagura umushinga n'abandi bose bakagerwaho n'amazi kugira ngo twese tujye duhahira hafi kandi turye n'iby'iwacu. Kubera akamaro n'inyungu babibonamo, ishingiro yo gusaba ko ibi byanakwirakwizwa ahandi ni ingingo ku ruhande rw'ikigo Rema. Mu bisobanuro batanga bumvikanisha ko usibye no kuba byongera umusaruro, ngo uyu mushinga ugira n'ingaruka nziza ku kubungabunga ibidukikije. Munyazikwiye Faustin ni umuyobozi mukuru wungirije w'ikigo Rema. Kuhira imyaka ni kimwe, ariko noneho iyo wuhira imyaka ukoresha imirasire y'izuba nanone biradufasha ku rwego rw'ingufu, kuko ubundi bari kuhira bakoresha za moteri cyangwa se bakoresha n'ibindi bishobora kuba byakwangiza n'ikirere, kandi iyo myuka byohereza mu kirere nayo nanone nyirabayazana wa ya mihindagurikire y'ibihe. Muri aka karere kandi ka Kayonza mu murenge wa Rwinkwavu hakozwe n'umushinga wo gutera ibiti ku musozi wa Rwinkwavu kuri hegitari 200. Uyu mushinga wari ugamije gusubiranya hacukuwe amabuye y'agaciro no kongera kugarura ibimera n'ishyamba byahoze ku musozi wa Rwinkwavu. Hatewe ibiti 320 byo mu bwoko bwa Calitris robusta kubera ko ari byo byihanganira izuba n'umuswa bikunze kugaragara mu karere ka Kayonza. Ahatewe ibi biti kandi hanacukuye imirwanyasuri hagamijwe kugabanya umuvuduko w'amazi amanuka kuri uwo musozi agenda akangiza imirima n'imyaka by'abaturage. Ibi byatumye ubuso buteyeho amashyamba mu karere ka Kayonza bwiyongeraho hegitari 200. Harwanyijwe isuri ku musozi wa Rwinkwavu kuri hegitari 200, ndetse n'abaturage bahawe akazi babashije kwikemurira ibibazo by'imibereho, harimo kwishyurira abana amashuri, kwishyura ubwisungane mu kwivuza, kubaka no gusana amazu. Hafunguwe kandi n'ubucuruzi buciriritse bukomotse kuri iyo mirimo. Leta kenshi yajyaga iduha imfashanyo kubera ko twarahingaga imyaka ntiboneke kubera ubutayu bwari buhari, ariko ubu ngubu birimo biraza gake gake, ntabwo tukicwa n'inzara nka mbere. Uyu mushinga wa LDCF ya kabiri wakorewe muri aka karere ka Kayonza mu buhamya butangwa n'abaturage ku kamaro ndetse n'impinduka wazanye mu buzima bwabo bwa buri munsi. Abenshi bumvikana bafite ingamba zo kurushaho kubungabunga ibyagezweho no kubisigasira mu buryo burambye. Gusa ku ruhande rw'ikigo Rema nacyo cyumvikana kivuga ko nubwo abaturage bafata ingamba zo kurushaho kubibungabunga no kugira uruhare rukomeye mu kubifata neza, iki kigo nacyo gikomeza gukorana n'inzego z'ibanze mu kurushaho gukora ubukangurambaga no gufatanya n'abaturage mu kugira uruhare mu bibafitiye akamaro. Dukorana cyane cyane n'inzego z'ibanze ahanini mu bukangurambaga kugira ngo twigishe abanyarwanda, kuko kubungabunga ibidukikije no guhangana n'ingaruka z'imihindagurikire y'ibihe, igikomeye muri byose ni ukubanza guhindura imyumvire, ugahindura imigirire, ugahindura imitekerereze, ugahindura n'imikorere. Ikindi nanone ni ukugira ngo abafatanyabikorwa cyangwa se abagenerwabikorwa aribo baturage bacu bagira uruhare. Ibi wari ubizi se? Wari uzi ko kugeza ubu hafi 20% by'ubuso buteyeho ibihingwa burushaho kugabanuka ndetse n'umusaruro ubikomokaho? Ibi bikagendana n'igabanuka ry'uburumbuke bwabwo. Ibi biraterwa n'isuri, igabanuka ry'ubwo buso ndetse n'imyanda yangiza ubutaka buhingwa. Mu bice bitandukanye ku isi, mu mwaka wa 2050 bikomeje bitya, kwangirika kwabwo ndetse n'imihindagurikire y'ibihe bishobora kugabanya 10% by'umusaruro ukomoka ku buhinzi, ndetse mu bice bimwe na bimwe uyu musaruro ukaba wagabanuka ukagera ku gipimo cya 50%. Ikiganiro ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye mutegurirwa n'ikigo cy'igihugu cyo kubungabunga ibidukikije Rema ku bufatanye na Minisiteri y'Ibidukikije mu Rwanda cya none tugisoreje aha. Naho ubutaha. Ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye. Buri wese afite inshingano yo kubungabunga ibidukikije,
yaba amazi, umwuka duhumeka, isanzure, ubutaka, ibishanga, amashyamba, urusobe rw'ibinyabuzima n'ibindi bifitanye isano nabyo. Ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye ni ikiganiro cy'ikigo cy'igihugu cyo kubungabunga ibidukikije REMA.